ISTB की मणिपुरी पाउमियंग ताबिरिबा पुमनमकपु तराम नोक्सरी हुजि अहानबदा मरुइबा पाउसिंग नुंसिनाबी नुपी हाटले हाइबगी मतंगदा सोइबम धनबीर कोर्टना मराल लेरे हाइना लाउथोख्रे रोहिंग्या तरेट ngasi मोरे फावो पुरकलबा मतुंगदा म्यांमार की अथॉरिटी दा खुसिनख्रे अमदि ट्रेडिशनल राइट नि हाइदना लमलकी सा उचेक फाबा हाटपा अमदि योनबगी थबक असे अरानबने हाइना प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के अंगाबिना हाइख्रे हजिक मपंगोइबा पाउ पिजरी इंग लिसिंग अनि तरा की जनवरी की तांग कुंथ्रादा आरके रतनमला कौबी चाही कुंतरुकलम सुरबी खुराई चिंगांग ममलेकाई देगी नुपी अमा सिंगजमई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा पयला लौकोल की चरु इको मरक्ता सीने फंखिबा अदुगी मातांगदा कोर्टना सोबम धनबीर चाही निपाल की मतुंग ngasi मराल लेरे हाइना लाउथोख्रे ngasi चेराप कोर्टा लेबा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इम्फाल वेस्ट माइबम मनोज कुमार की कोर्टा आरके रतनमला की मिसी असिदा निंगोंबा मयाई लेकाई देगी सोइबम धनबीर मराल लेरे हाइना लाउथोखिबनी मंगोंदा करंबा मखल की चेराक पिगदगे हाइबगी सेंटेंस हियरिंग लाकलिबा तांग निपान द चथदुना चप चाबा मराल अदु लाउथोखलगनी ngasi कोर्टगे सोइबम धनबीर पुलिस न पुथोरकपदा यामलबा नुपी सिंगना महाकु फुनना बहनबदा पुलिस की अकनब चक्सल थरांग लौकतना धनबीर कोर्टगे पुथोरकलगा जेल द थमख्रे पनबयाई लेखिद्रबी आरके रतनमला चाही कुंतरुक अपोकपा रोहिणी कुमार खुराई चिंगांग ममलेकाई देगी नुपी असि इंग्लिसिंग अनि तरा की जनवरी की तांग कुनमापंदा मयुमदगी थोखरगा हंजिलक्तबदगी इमुंग मनुंगना थिनरिंगै चैरक्ता सिंगजमई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा पयला लौकोल की चरु इकु मरक्ता जनवरी की तांग कुंथ्रा की नुमिदांग वैरम असि बहक्चांग ओइना फंखिबनी रतनमला मिसी असिदा निंगोंबा मयाई लेकाई देगी सोइबम तोंबगी मचानुपा सोइबम धनबीर चाही निफुनिथोइरम सुरबा मियोय असि चेन्नई सिंगजमई पुलिस न फारबा मतुंग मिसी असिगी मतंगदा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इम्फाल वेस्ट चार्जशीट थांगतुना हियरिंग चथदुना लाखिबनी अमरोमदा मिसी असिगी मतंगदा खुराई चिंगांग ममलेकाई की तोंगान तोंगान बा लुपसिंगना जेएससी सेमदुना मिहतपा फादुना आइन की ओबा चेराक पिबियो हाइना तोंगान तोंगान बा खोंजंग जंगसिनबगा लोइनना सोइबम धनबीर की युमदा जंगसिनदुना धनबीर पुथोकनाबा खोंजंग जंगसिनबदा धनबीर की इमुंग मनुंगना नोंमै कापथोरकपदगी मियामना धनबीर की युम यावना युम खरा मै चाकपा लैख्रबनी असम पुलिस न इंग्लिसिंग अनि तरानिथोइदा फाखिबा म्यांमार की रोहिंग्या मुस्लिम तरेट ngasi मोरे फाबो पुरकलबा मतुंगदा म्यांमार की अथॉरिटी दा हंगनबी मतुंग इना खुसिनख्रे मखोइबु खुसिनबगी थौरम अदु म्यांमार की इमिग्रेशन ऑफिस दा पांगथोखि खुसिनख्रबा मखोइसिंग अदुदी म्यांमार की तोंगान तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट तगी मोहम्मद इनुस अपोकपा एमडी मोहम्मद मोहम्मद सबीर अहमद अपोकपा कबीर अहमद मोहम्मद जमाई अपोकपा मोहम्मद शुकुर मोहम्मद सलाम अपोकपा मोहम्मद इलियास मोहम्मद मकबूल खान अपोकपा जफरुद्दीन मोहम्मद रहीमुद्दीन अपोकपा निजामुद्दीन अमदी मोहम्मद जर्नल हुसैन अपोकपा अहमद हुसैनी मखोई मतौ करमना फाखिबनो अमदी नहान मखै मखोई कदाइदा लेबगी हाइबगी मतंगदा वफमसिंग थमलकले मुझे को भारत सरकार ने पकड़ा था, पकड़ने बाद 3 महीना सजा दिया था। देने के बाद मुझे को 700 साल 100 महीना रखता था। 6 साल 6 महीना 6 महीना इंडिया का जेल में सिलचर में। हम लोग को तो लेके गया हम लोग काम के एक मुझे काम करने के लिए लेके गया। मिजोरम का रोड का खास करने के लिए बुला है। हम लोग सिलचर रंगेहारी थाना में पकड़ा है हम लोग को सर। सिलचर में रंगेहारी थाना में पकड़ा है सर। पकड़ के 3 महीना सजा दिया हम लोग को। 3 महीना सजा दिया। अभी 6 साल हो गया है सर। 6 साल 6 महीना हो गया है सर। अभी ये भारत सरकार कह रहा है, मेरा नाम जमाल हुसैन। अभी भारत सरकार कह रहा है म्यांमार सरकार को गवर्नमेंट को सब देगा। पन्नयाबदी हौखिबे सही इंग्लिसिंग अनि तरा तरेता म्यांमार की रखिन स्टेट लेबाक असिगे लानमिना सथकिबा ऑपरेशन दा रोहिंग्या लाख तरुक लिसिंग मरफु तरेत तोंगान तोंगान बा लेबाक सिंगदा लांजेन दुना लैख्रबनी इंडिया की ओइना तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा म्यांमार दगी लांजेन रक्तुना चंगजा फमलौदुना लैरिबा रोहिंग्या रेफ्यूजी सिंग मरमदा हलन खिना बा लखलक पखोंग थांगी मनुंग सना अहान बोइना ngasi म्यांमार अथॉरिटी दा खुसिनखिबनी ट्रेडिशनल राइट नि हाइदुना चिंगी मफम कयादा लमलकी सा उचेक फाबा हाटपा अमदी योनबगी थबक असे अरानमनी हाइना प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट
ke angami nangasi Nupilal Complex ta pangthokpa state level photography competition ge photo exhibition hangdokpagi thorom da phongdokshre mahakna makata araduna sa ujek hatpa amadi yonba si mapungfana thingnana bahotna bada maikai khudingmak tagi mateng pangma changi sa ujek hatpa amadi yonbagi sinpham tawduna hingliba mioi singi damakta su department ki maikai degi makogi atopa hingnabagi lambi ama pibaga loinana punna wakhal tamina batangai fade phongdokhi. So today there has been certain misconception among the younger generation and hunters that they can kill as much wild animal as they want, bring to the market and sell, which is something which we need to address, and we are addressing also to talk with these commercial hunters or professional hunters. That is also one of the issues that we need to address. Poaching is something which we cannot stop completely also. But at the same time, we are putting all our efforts and our best foot forward. Whatever money we are getting, whatever be the constraints, we are investing for awareness creation and to elevate their livelihood also. Department of Labor, Handloom and Textiles, Government of Manipur gi makhada phitunaba maisunamadi uiba kartsing asi Industries Minister TS Biswajit na yenthokre ngasi Minister Biswajit ki yumda pangthokpa thawramaduda Labor Welfare Board ki Chairman Dingo, Handloom and Textile ki Director ke Lamli Kamai, Deputy Director Iziten amadi Basikhong Jila Parishad ki Member CH Jasobantana maru uiba mioi sing oina saruk yakhi. Board ki chairman su oriba MLA Dingona lamdam asida thabak subagi hainabi thamduna khutsa hairaba mioi singna pothok kaya puthokduna atai state singdagi mangjil thana ba hotnasi haiki. TS Biswajitna Naharol Singbu masana masabu matik saba entrepreneur oina ba haiduna training program kaya piri amadi nupi singbu maromdom lepsaba ngamnana ba lengak asina mityeng sangli haiki. India dependent on the India change all labor or workforce of the private sector. Hong Kong, we want to see the skill development conference in the Makada. To want to training period. Other Matan, Tauraka, has suffered Katake, I was saying, is hard. Same Gomasangi, I Nangani, I Haigani, the Tawada meetings now. Upon Tamsana, the Withergadi, Masi was act of Withergadi, Punchi, the Chapel. Punchi happens the Ishani, Sagla, Mishamja Gatabani, Madrida, I made Orambaya, Minister Orambaya, Pradhan Orambaya, JP Orambaya, Member Orambaya, Member the defense of Yarway, Punam of the Penamot, who is Sumaki, Sayanga, Put a lumping, Tapiba, who are the Pradhan, who's having Gatabani, MLA, who's having Gatabani Minister, who's having it in a Akoi Masin, Marata, conflict, who are Kanda, among Pop. Moirang da sahi humpu hena tongan ba masana singda takpi tambiduna lakhibaga loinana international amade national ki thakta sanaroi kaya puthokraba NIS license force Asian gold medalist kumam nipamachagi makhada ngarang KN Singh Athletic Academy moirang haini mingthonba academy ama hangdokpaga loinana academy asigi uniform launch tawkhre moirang gi kanglada pangthokhiba thoram aduda hanagi MLA Salam Gopal Singh academy gi coach kumam nipamacha yauna tongan ba mioi kaya na saruk yakhi Hanagi MLA Salam Gopalna lamdam asigidama cost nipa masana laurakhiba thodang sing thagat phongdokhi sanaroi singna su thawa yauna hon aduna lamdam asigi mingchat purakna ba hona si haiki Coach ke nipamasa singna sanaroi singna masagi academy gi mingda thoktuna changdam na ba kaya da saruk yabang amlagani miyam gi mateng galoinana sanaroi singi khanduna academy asi lingkhat pani haiki Sericulture ki pothok sing hena yokhat nana bagi pandamda Ministry of Textile Central Silk Board ki mijang makhada Department of Sericulture na sinduna thasigi tangma pandagi tarma thoi phawba numit humni chupna Silk Expo kam workshop ama Imphal da pangthokadawri hiramasiga mari lenana sangai patalaiba Sericulture Directorate Office da pangthokpa pawgi mifam amada Director S Kunjaki Sona Expo asi Union Ministry of Textile Smriti Zubin Irani na hudokani Directorate ki Project Management Complex da pangthokadawri batharomasida punna stall humpurom na saruk yaduna fabric kat kokuna saba tongan ba khutsa haibaki pothok sing utuna pot laigadaba amadi yongadaba singi khudong saba fangalagani Anauba makhalgi kuchukulai su utpagaloina na Central Silk Board ke scientist sing amadi tongan ba state ki mioi sing su saruk yaduna workshop pangthokani haiki Silk sing se kui promote ba hena
production puthokpa aduga manipur sidi maruina silk si yumthong guding sijina banina karmaina masigi raw material si hen puthokadage haibagi matang da so koi workshop yam kumna central silbo gi scientist mayam malaga soinamaki nainagari masigi kanaba do koi gi state sigi stakeholder mayam na khudong sab do soinamaki lawgani har mayam punna si khudong sab si lobi onai department of sericulture gi maigi de gi mayam da appeal tawjari Manipur Sakhat Hanba Amadi economy gi phibam phakat hanbada public amadi private sector animak thong manana chakhat hanba darkar oi haina DIPR gi director Hasnam Balkrishna na haikre wafam asi Radian Group ki nauna grihan CNC amadi Radian Real Estate hangdokpagi tharomda haikibani sangai pro ningthem kolda nauna grihan CNC amadi Radian Real Estate ki office hangdokpagi tharomadada DIPR gi director Hasnam Balkrishna amadi Radian Group ki managing director Napram Romeo na saru yaki DIPR gi director Hasnam Balkrishna na makataraduna achoba industry laitaba amadi thabak phangdabagi khudong chadaba kaya lairiba lamdam asida asigumba Radian Group kumba entrepreneurs sing thoraktuna miyoi kaya thabak pibada natana economy gi phibam phagatana bahonariba asi aikhoi pumna makna puning thogot pham thoi malem gi oina awon ba lagliba asida Manipur su saru yanana ba aikhoi khuding mak suba nomba kanba darkar oi phongdoki thabak phamrakanda thabak tawurkanda yamna summa wakhaluje watpadagi vision watpadagi amadi ai isagis identity si maramda amadi ai yamna assertive oiba amaga loina determination amaga loina thabak se tawrtaba matamda collapse of impose Radian Group is mangsa oiduni nang nasari personality is collapse of the this is an opportunity where you can every work every situation nungaibo obe awabo obe punamakse loina learning experience na tane Center of Excellence ART Center Rimski Anoba ART Block among asi Sangabagaloina multi-malt dispensation MMD Hogdokre ART Center Rims the Pangtokipa Thoromadida Manipur State as Control Society ki Project Director A Radhavinod Sharma Rimski Medical Superintendent Professor CH Arun Kumar Center of Excellence ART Center Rimski Program Director Professor NG Tarunisu Saruyaki BJP Manipur Pradesh ki state amadi district singi sahi gi executive mifam phamkraba matung ngasi mandal singi oina executive mifam ama khangabok BJP mandal gi Sorojini Oil Pamda leba party office ta pangtokre thoromaduda BJP Manipur Pradesh ki state secretary general organization P Premananda Mitai hanigi vice president TS Dadumani Thobal district ki BJP ki president L Deben yauna miyoi kayana saru yakhi P Premanandana BJP ki lengak asi imong manunggi natte miyam gini Lok Sabha Mikhalda BJP ki mirep mai paknana bahon asi haiki Phajin khiba miyoi ani thado o haiba dabi tawduna arang numidang pung nipalom taba matamda Ukhrul police station da miyoi kayana nung thomjenduna attack tawrakhrei thawdok aduda Ukhrul police ki maikaidegi blank fire amadi tear gas cell kaptuna miyam adu laksana bahon aki Thokdok thokpham dagi phangba pawgi matung ina Ukhrul police na tenison jingkhai amadi laisang kurewo koba Ukhrul gi kuirai village dagi miyoi ani asi gas amaka mari lenana phajinduna thamlubadagi miyam gi irang adu hawrakhibani haire miyam adu laksana bahotna bada kontaret soba Assam Rifles na mateng pangki haire All Manipur DPC completed a police constable male listing anitarahum degi je esina chatkiba hing nongyai degi chatharakiba pungni funipal gi general strike asibu sogot pani singna ba miyoi singna mayang imphal gi mafam khara da lambi da tire mai thaduna achat awok sing thingkre ban sogot pani singna ba singna kanglatom bidasu tata truck ani thugai khre haire Kumam Ramchandra Sahit Taramari Kumam Lekai Moirang dagi nupa macha ama mamang thagi tang kunma pangi nungthil pung ahumlom taba aduwaida yumdagi thokibedagi mafam khangdana mangkhre mahak phut manga inchi taruk wangi masapai hafen ama setki ngak kotaba full shirt ama litki kanagumana mahak pu thengnabi betarabadi mobile number 7005360957 amadi 878751 3994 natraga manak nakpa police station da pau pibiyo haire
स्वास्थ्य भारत मिशन की सरुकमा ओइना जिरीबाम की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स ता शिवसेना मणिपुर यूनिट ना लमतु सेंगबग लोइना कॉम्प्लेक्स मनुंग अमदी जिरीबाम पुलिस हेडक्वार्टर्स की अकोइबदा उजरा कया थाखरे थरोम अदुदा शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट एन तोम्बी जिरीबाम की एसपी एम मुबी एडिशनल एसपी बासुलाल जिरीबाम की चीफ मेडिकल ऑफिसर ई ओकेंद्र नचिंगबा मियोय कया सरुक याखी शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट की मिहुत कांगबो अदुना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की फिवम सु यंगसन की एन तोम्बिना जिरीबाम की इकोसिस्टम नान थमननाबा उथाबगी थबगसी पाइखटपनी हाइखी थासगी तांग अनिदा इम्फाल वेस्ट कमांडोना कोइरेंगै बाजार थिबहुंबगी थबक सथबदा प्रिपा के मेंबर अमा फारे हाइना पुलिस की पीआर ओना थोलक पचेरोल मन हाइरे फारबा मियोय अदुदी निंगोंबम पोइरेटोन अपोकपा एम राजेन जिरीबाम बोरोबेक्रादगिनी हौजिकना खाबम कोंथादा लेबनी हाइरे अमरमदा नार्कोटिक्स एंड एफियस बॉर्डर ना थासगी तांग अमदा न्यू लमुलेंदगी नुपी अमा हीरोइन ग्राम जहुम यांखैगा कोनना फारे हाइरे फारबा नुपी अदुदी सिमी हाउकिप मपुरोबा ललबोय हाउकिप चुराचानपुर की साइकोटगिनी हौजिकना न्यू लमुलेंदा लेबनी हाइरे नापना कैसमा लखतना मखाताना थेजिनबगी थबक जाथरे Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengakhtaba hakjang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakhtaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Maitram. Taret Foods के अनोबा प्रोडक्ट ओइरिबा अखोइगी इरमदम असिगी पोथोक यामना हाउबा क्वालिटी लाइन पुथोकचबा चगहाउ बुजिया मणिपुर की मफम खुदिमक्ता याहुन्नबगी पांदमदा स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट कौजरी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट ओइबिनिंग मियोय सिंगना पिजरिबा नंबर असिदा कॉल तौबिरउ Taret Foods redefining black rice. ब्रेक की तुंगदा तारामना ओक्सरी मखाताबा पाउदा थंगाल बाजारदगी कुनिपान सुबा राजपुत राइफल्स की स्कॉर्पियो हुरान खिबा मियोय अमा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना गारीगा कोनना फारे हुरा लकपा गारीगा कोनना फारबा मियोय अदुदी नामैराकम रंजित अपोकपा लेखिद्रबा एन सनातोंबा थिनुंगै अवांग लेकाइदगिनी हाइरे पुलिस तगी फंगबा पाउना थासगी तांग अहुमदा थंगाल बाजारदा कुंतरुक सुबा सेक्टर की मखादा लेबा कुनिपाल सुबा राजपुत राइफल्स की महिंद्रा स्कॉर्पियो की ड्राइवर ना पोट लेबे संख्रिंगैदा गारी अदु मांगखिबनी हाइरे गाड़ी मांगख्रे हाइबगी रिपोर्ट सिटी पुलिस ता पाउ पीबदगी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कमांडो ओसी बी लुंथंग वाइफेना लुसिंगबा बिष्णुपुर पुलिस अमसोंग बिष्णुपुर पुलिस कमांडो के अपुनबा कांगबो अमना तिदिम लंबी की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा अचत अवोक सिंग सेक तौबगी थबक चथबदा हुरान खिबा स्कॉर्पियो नि सिंगनाबा गाड़ी अमा इम्फाल दगी बिष्णुपुर रोमदा लाकपदा पुलिसना गाड़ी अदु खामनबा खंगन खिबदा गाड़ी अदु खामलमदना मफम अदुदगी थौरगा चतखिबनी तुंगदा बिष्णुपुर पुलिस कमांडो कांगबो अमना थत्तुना गाड़ी अदु चेक तौबदा थंगाल बाजारदगी हुरान खिबा स्कॉर्पियो अदुनी हाइबा खंगलखिबनी पुलिसना केस अमा लखतुना मखाताना थिजिनबगी थबक चथरी हाइरे वाइल्ड लाइफ वीक का मरी लेना पांथोकिबा लाई यकपा क्विज अमदी डिबेट कॉम्पिटिशन की मकोक मथंग तारबसिंगदा मना मथुम यंथोपगी थौरम अमंगसी बिष्णुपुर लेबा लोयोयाल स्कूल दा पांथोख्रे बिष्णुपुर फॉरेस्ट डिवीजन ना तोंगान तोंगान बा एसोसिएशन क्लब अमदी माई लोइसंग सिंगलोइनेना सिंदुना पांथोकिबा ngasi थौरम अदुदा एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एस धनंजय सिंह बिष्णुपुर डीसी पवन यादव एसपी हॉब्सन सापम यावना मरी लेना ऑफिशियल सिंह सरुक याखे वाइल्ड लाइफ वार्डन बिष्णुपुर की आरके बिरजितना महोत्सा की खल की मतंगदा एकोई पुन्ना वखल तामिनाबा मथौ ताई हाइखी NSS Unit Royal Academy of Law Oinam Amadi Irengbam Gram Panchayat Ani Nasinduna Panchayat Asiki Manungda Lairiba Oinam Dagi Irengbam Phawbagi Lambigi Nagya Tangasi Uzara Kaya Thakre Ngasigi Thoromaduda Royal Academy of Law Oinam gi Principal I Zugesor Pradhan I Gopan Amadi College gi Mahiroi Kaya Saru Yakhi
Pradhan Gopenna Hauzik Honglakliba Mausagi Piva Masi Kanana Hotnaba Damateng Oinanaba Uzara Singh Tazan Bagi Tabakasi Paikat Pani Fongdoki. Fancier Abiram Higher Secondary School Thobal Wang Matabagi Mahiroi Singhe Extra Curriculum Activities Sing Uthok Nabasayola Matsupna Satharakpa Fancier Wiki Thoram Asi Losin Kray Losin Bagi Thoram da Council Ge Chairman Al Mohendro Secretary in charge Babudon Sapamcha Thobal College Ge Principal O Chawa Yauna Miyoi Kayana Saruk Yaki Mahiroi Singna Oza Singui Kai Khumnaba Utki Mayai Kaba Nisa Sabelep Lasi Hainang Arang Numidang Hairok Part 1 Apunma Committee na Sinduna Hairok Kulge Akoybada Mairagi Kongsat Amasat Kre Hairok Part 1 Haitupok Pile Kaidagi Haukiba Mairagi Kongsat Aduna Hairok Part 2 Amade Hairok Part 3 Ge Mafam Singda Satki Yuyon Balep Lasi Kuli Sabalep Lasi Number 4 Kapatok Lasi Habena Singba Kolau Kaya Kongsat Aduda Lauki Saruk Yakiba Miyoi Amana Hairok Kulda Mahusaga Manada Pamong Danaha Oiriba Miyoi Kaya Mayai Kaba Nisa Saba Hengalakpa Sina Lamdam Adom Gimiyamdam Ipaiba Pokhale Asigumba Kaya Asithing Nanaba Ikoi Punna Hotnamina Basangi Haiki Ngasi Imphal East ki Isikada Garden Care Service Provider na Sinduna Mission Organic Values and Development North Eastern Region Agriculture ki Makada Mobilization of Fiki Training Program ama pangtokre Laumi Limjing ba Marup Isikage member kunmanga na saruk yaki expert sing na hauzik pakhat liba organic phau puthokpada thengnari ba awaba sing phau loklaba matung da pakhat kadaba thausil tharang singi matangda takpi tambiki Ngarang nungthil chawrak na pung ahum makhairom taba matamda Thobal Police Commando amadi kuntaruk suba Sam Rifles ki apunba kangbu amana kongbo sekon lai moribadagi pripaki active member ama fare pharba miyoi adudagi explosive packet taruk container taruk Honda Activa ama amadi mobile phone aniga konana fagatle fagalaba miyoi adudi ningombam ibohol mitei apokpa deben Khongman John Tudagini Makatana Wahang Pohang Chathabada Miyoi Ani Asisu Fare Makoising Adudi Wahengbam Mani Mukta Elias Mani Apokpalai Kitrabana Rahari Kongbo Zekon Lai Moriba Madi MD Sanayai Elias Waris Apokpalai Kitraba Babu Kwakta Tingel Lekai Degini Haina Police Tagi Fangba Pau Mana Hairi Mapan suba sector ki taramanga suba Assam Rifles na sinduna pre-medical camp amanga si Khonghampat Mantri Lekai de Pangtokre pre-medical camp adu Posangbam Zilla Parisat ki Adhyaksa Bobby Devi amadi Youth Club na mateng pangki Assam Rifles ki Dr. Kayana Saruk Yakiba pre-medical camp adu da lem na hidak langtak singsu yantoki Sayola Matsupna, Lebaksin Matung na Pangtok Liba Humpum Doi Suba Wildlife Week Lisangani Taranipal, Sandel District Oinasu, Sandel Forest Division na Sinduna, Zapau Bazar da Leba Indo Stadium na Pangtok Shrey, Tarongi Manung Sana, Sandel Forest Division Office Tagi Indo Stadium Pauba, Mahiroi Singi Kongsat Amasusat Ki, Mahiroi Singi Man and Wildlife Haibada, Layak pa amasung debate competition su pangtokki ngasigi thorom aduda this is Sandel Krishna Kumar, DFO Sandel S Niang Tian Hoisu Saruk Yaki. Masi Block Chairman Association Chandel District na sinduna Mahiroi Singi Career Guidance Program amang asi Sinano Institute of Sciences Maring Fai Kulda Pangtokre Thoromaduda National Institute of Electronics and Information Technology Imphal Additional Director Tigunindro Nalit Imphal YPMCC Oinam Anuradha Center Manager S Rajendrana Resource Person Oiki Maring Uparup Assembly ki President L Modun Charanga, Masi Block Chairman Association ki President L Angacha Charanga, Thamoiban Kendra ki MLA Oiramba Mainam Vorot, University ki Din Oiramba Professor Enjoy Kumar, BJP Kisan Morcha ki Secretary S Nandosu Saruyaki. Kuntaruk Suba District Level Children's Science Congress Arkesana Tombe Devi Vidyalaya Jiribam da Pangtokre Science Congress Asida Jiribam Government Higher Secondary School amasung Arkesana Tombe Vidyalaya gi Mahiroi Singna Project Manga Putoki Tim Manga Asidagi Khangatlaba Tim Ahumna State Level Science Congress da Saruk Yagani Puba Government High School gi Literary Cum Cultural Meet ngasi pangtokre udopagi thoramda ADM Senapati KS Lalmani Pamai Naga Union gi L Solini Pau Susaruk Yaki Mahiroi Singi Debate Chareng Changdam Naba Extempo Speech Spelling Bee amadi Folk Song Competition pangtoki Kaksing Municipal Council Ward Number 4 gi Councillor P Sanahal Ward Development Committee gi Member P Baby Nomaitem Noran District Police Kaksingi Commando Ositiken Yauna SP Kaksingi Quarter Amadi Indo Stadium gi Nakalgi Lamtu Sengdokre
lamyanba hizam irabot ki chama kunithoi suba ningsing thoram ngasi kumbi kaithal da pangthokre irabot celebration committee kumbi local council na sinduna pangthokkiba thoram aduda wangu borayang bijila parishad member Ambrazen National Teachers Awardee M. Mangi, Celebration Committee के President Dr. M. Nara, State Secretary L. Sotin Kumar Susaruk Yaki, Class 5 तगी 8 अमसुंग 9 तगी 10 फावबगी कांगलुप अनि थोकना खाइदोक्तुना ngamkhai gi apunba saktamda irabot haiba thimda painting competition amasu pangthokki Handakta National Thesis Award Fanglak KS Indra Kumar amadi tongan ba masana kayada medal lawraklaba kumbi area gi sanaroi singda manamathum piduna pukning thaugatki Dr. M Narana irabot ningsing thoramasi September thabum amakhakta pangthokpana loibenate sahi chuppa pangthokpada mutla roidaba amani mahakna Manipur gi damakta tongan ba ihau kayada lusinglami haiki yeng sangraba madung ngamna bhonabda mafung sikat pangamgriba misak adugi mafam matam chana thoktok wathok singdu mari lenaba seminar symposium khana nei na baisibu sahi suppa palon tobda kari akai balai Thaugi mamal nomonomogi hangalakpadagi Yaripok Bazardagi tongan ba line singda service tawriba passenger gari sing bhara hengatrapadi service lepagi phibam amada lakde mari lenaba department na anoba bharagi rat ama lapthok piduna order thoktrabadi miyamga gari service tawriba singa gi marakta muknaba yabagi akiba leire haina bamoleka youth club Yaripok na phongdorakle Garigi Association Singnasu Department ki order yaudana natraga miyamgi wakhalol tadana hekta bara hengat patawbiganu haiki BSF Sector Headquarters Koirenge ki miteng makhada yangkai mari suba battalion BSF na wangjing hodambagi veterinary ground da lemna layang bagi camp ama pangthokre mioi chame hena layang baga loinana hidak langthak singsu fangan ki ngasigi thoromadu da commandant Sunil Kumar Pradhan Teksam Ongbi Surmila Susaruk Yaki Thobal district ki manung sana leiba Gwarok Reserve Forest area ki manung sanba Yaripok khoiromda ainaya deba mongda u lalol itik tawramba miyoi taruk yamlaba uga konana divisional forest officer Thobal Forest Division imijeng makhada forest official sing amadi Yaripok police ki apunba team amana phagat pangamle Makhoina sizinaramba JCB ama amadi ulising amarom phagat ki singi mamai matek ama temthoklaga ayaba yaudana somil hangduna lerambani phagat laba miyoi taruk court puthoklaba matung numit 15 gi judicial remand lokthakre haidi DF4 Thobal and Ganesna miyamna makhal amatagi aina yadaba mawongda singlaipa kotpa uyan thatpa forest ki pothok sing manghanba yaba thabak sing tawbiganu haiki I would like to appeal to the people or the user agencies to come forward and get the necessary forest clearances, necessary environmental clearances and necessary clearances under Manipur minor minerals rules and concession rules. And without any permission, without any information to the department, no one should indulge in any activity of mining which is punishable under sections of Indian Forest Act 1927 and Manipur Forest Rules 1971. Nimit mangani sumna sathagadaba kontrataruk subatal amade rasmel phangnabagi thorom ama khurai thangjam lekai da leba Radharaman mandapta hodokre Prasinata Sankritana Samajna Sinduna Wangkai Kendra Yauna Kendra Mangada Pangthokadaba Phangnaba Hodokpagi Thoramda Khangabo Kendra ge MLA O Surja Kumar Wangkai Kendra ge MLA O Henry Amadi IMC 1 number 23 ge Cooperator L Romolana Sip Gas President Amadi Gas Top Honor Oina Saruk Yaki Panbaya Badi Tal Phangnaba Asi Nimit Mangani Asida Kundrak Pam Kendra Lamlai Kendra Hangang Kendra Amadi Khurai Kendra da su Pangthokadabani Thoram aduga mari lenana MLA O Henry na Manipurasi culture da yamna chawkhatle haibadi hairaga hojik lakleba ahongba mayam asida karamba maikaida chatlibege haibasi miyamda chamamnaba pokpa ama oiri aduna ahongba mayam asida haurakliba naha singsu karamba maikaida chatlibege haiba khangdaba adubu achumba lambel amada laknaba naha oirabasu miyamgi seba tawge haina thoraklabanina culture asi chawkhatnaba angamba thakta honajage haiki Zeb guest oikiba O Surja Kumar na Manipur gi Nata Sankirtana UNESCO na World Intangible Heritage oina sakhanglabani amaramda lamdam asibu malamda saktak lebasi art and culture amadi sports nani haibadi loinabakna khangnaraba wafamni haiki Sankirtana si muthantanaba honabada akoi nahama oina kari chenjauge haibai bible leiba mayam association mayam leibsna aigi thong launa hangtokchari ai su angamba prajagi representative amoina ai angamba mateng pangjage
Matam kayagi mamangdagi Kwakaithel Bazar numidangi matamda maigi khudong zadaba mayoknaramba adu Kwakaithel akham lekaidagi MS Store Jewelry Mapu L Mohana mai thankhre Kaithel phambi ima singna numidangda mambagi khudong zadaba du yenglaga mateng pangbani hairi kuina sangna Kwakaithel Bazar se sum mammaga leiraga lakpasida aina sum ubada nungaitadana imaibel mayam sigi kitang aina makuigi aina angamba putuo kanda aina maise ngalanjaba Kaithel phambi singna hana lupa chahum lom puthokuna mai thanbada awaba oirambadu mohena hona bibedagi lupa nifu yangkai khak tinglaga mai thanbiba asi nungaiba phawi haiki matam kuina mai mamaga leirurabaneba aduide ke samdong kendra gi manung janbese mana ne mateng pangbidana tawje mohenbu punsiu nungsangu mangoloibiu akhoi yam nungaije laita laira kaya ama lei phan gi manung sida dagi arapa nak pagi lai mayam che ya mwana kudung thina leiba podo lama mangga mayam sigi matau geng banga makta dana imai bengi da makta haidana mai thanbire loi namak mana puthokpi raga Kwakaithel Bazar da leiba mipung kuding mangna Bazar miyamgi sugumba awabada kanbibagi damakta muhen punchi nungsangbo oibiu Social Media and Media Haiba Hiramda High Commission of Canada amasung Pivotens anina sinduna tha sigi tangmanga da Delhi da pangthokadaba International Workshop da poknapam pausegi senior journalist Sonia Soren Sangbam saruk yarugadawri workshop asigi damak Sonia ngasi Imphal thadokre mahak mamangda Sri Lanka da pangthokiba digital media gi training da su saruk yarure Hauzik sanabagi pau amu pizari Ngasigi sanabagi pauda ahanba state level pankak silat championship ngasidagi phayeng da hokre pankak silat training school phayeng amasung pankak silat association of Manipur ka khusamnaduna numit nini sathagadawri ba championship asi district taruktagi sanaroi chamayang khairomna saruk yaduna event mari da changdamnagadawri hongdokpagi tharomda sekmai kendragi hana MLA oramba ningthaujam biren phayeng gram panchayat ki pradhan angom samasaki devi yauna miyoi kayana saruk yakhi Pankak Silat Association of Manipur ki President KSS Dugesorna event marida sanagadawriba asida makok tarabasingna Guwahati da pangthokadawriba North East Championship amasung National Championship da saruk yanabagidamak khangadawri haike Dubai da pangthokiba Asian Bench Press Powerlifting Championship da silver medal phanglakrabi Konsam Rosita amasung Lucknow da pangthokiba National Powerlifting Championship da medal phanglakrabasing miyamna Imphal Airport da harau taramna okre Indian team coach oiribi Naurem Susilana Dubai da September 19 lagi kuntra phobo pangthokiba India gi mahut sinduna sanakiba Manipur masana asida silver medal lawangam ki Lucknow da pangthokpa championship amadasu sanaroi kuntra humdoina saruk yabada silver ani amasung bronze manga punna medal taret lawangam ki haiki Segaro takhelambam lekai dagi Konsam Rosidana championship asida silver medal lawangam le masigi credit oza amasung ima ipada piningi mathang sahida pangthokadawriba world championship da saruk yaduna medal lawangam na bahonagani haiki Leibak ki thohaning daba thogdongna maram oiraga yaithokiba All Manipur Sepak Takraw Association gi annual general body meeting thasigi kunmathogi ayu pung 8 tabada hangang makhalekai kangjebungi community hall da pangthoklagani association asigi founder member affiliate club amadi association gi representative singna matam sana lakna bakhangalakle All India Football Association sinduna mathang tha November manga gedagi tang tara phawba amadi taranithoi dagi tarat phawba Maharashtra amadi Goa da pangthokadawriba AFC futsal level 1 course da saruk yarugadaba AFC certificate holder courses singna thasigi tang tara phawbagi manungda online da apply tawnaba All Manipur Football Association gi general secretary in charge na thadorakpa serolamana khangalakli Thasigi kunmari degi kunipal phawba Manipur da pangthokadawriba first North East Olympic Games da saruk yagadaba Athletic Association of Manipur gi nupa amadi nupi athlete kuntrani thoi khangat khre
थासिगी तंगता नेपालदगी कुनमाथोई फावबा भुवनेश्वरगी KIIT दा पांथोकदौरिबा ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल मेंस टूर्नामेंट सरुक यानबा मणिपुर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल टीम खनबगी ट्रायल सिलेक्शन थासिगी तंग तरुकी नुंथिल पुंग अमा ताबा मतमदा यूनिवर्सिटी असिगी वॉलीबॉल ग्राउंड दा पांथोकलगनी हाइरे अमरोमदा असम की गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अमदी भुवनेश्वर की KIIT दा पांथोकदौरिबा ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन मैन एंड वुमेन टूर्नामेंट सरुक यागदबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की सानरुसिंग खनबगी ट्रायल कम कोचिंग थासिगी तंग तरुकी नुंथिल पुंग अमा ताबदा यूनिवर्सिटी असिगी डॉक्टर कमल इंडोर स्टेडियम दा पांथोकलगनी हौजिक मखा ताबा सानबगी पाउ बोयाक निथौजमदगी अमुक फंगबिगनी थौबाल कॉलेज ना नुपागी अमदी रीजनल कॉलेज लिलोंगना नुपीगी मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज कबड्डी मैन अंडर वुमेन टूर्नामेंट की चैंपियन ओइख्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कमिटी की मियंग मखादा रीजनल कॉलेज लिलोंगना सिंधुना था सिगी तांग अहुमदगी नुपागी कॉलेज तरेट अमदी नुपीगी कॉलेज तरुक पुन्न कॉलेज तराहुमदोइना सरुक यादुना कॉलेज असिगी इंडोर स्टेडियम दा सथरखिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज कबड्डी मैन अंडर वुमेन टूर्नामेंट ngasi loisankhre loisanmagi thoramda regional college lilongi vice president W Gonendro joint secretary M Manohar college asigi treasurer Y Sunil amadi college asigi governing body gi member Y Atika su saruk yakhi satarki pa tournament asigi ngasi sanaki panupa gi aroiba match ta Thoban college na regional college lilongbu point nifumatoi taramapal da maiti piduna champion oikhibani nipi masagi sanaki ba aroiba match ta na yumbu regional college lilongna mayalambi college bu point yankhai mari yankhai da maiti piduna champion oikhre टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की असोइब क्या लेबदगी अथिंग थंखिबा महिरोई सिंगी संस्थान अमा ओइरिबा कंगलिपाक स्टूडेंट एसोसिएशन का टूर्नामेंट कमिटी अमदी मरी लेनब सिंग पुन्ना फमिनदुना यानरबा मतुंगदा ए प्रताप मेमोरियल मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज मेन टूर्नामेंट की मखा ताबा मैच सिंग सानबा हौख्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कमिटी की मियंग मखादा थंबान मरी कॉलेज ओइनाम सिंधुना ममांग थागी तांग कुनमरी दगी कॉलेज कुनतरुक सरुक यादुना ओइनाम कांगजेबुंग सानबा हौखिबा ए प्रताप सिंह मेमोरियल मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज फुटबॉल मेंस टूर्नामेंट की मैच कंडक्ट तौनबा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन ना ऑर्डर थोखिबा ऑफिशियल सिंगना अहोबा अमदी असोइबे सिंग मेंसिनदुना यामना वाना टूर्नामेंट असी माई पांगनबा मथौ तौदुना यानबा मखाताबा मैच सिंग ngasi सानबा हौखिबनी टूर्नामेंट असी कांगलिपाक स्टूडेंट एसोसिएशन ना ममांग थागी तांग कुंतरुकी सानगदबा मैच सिंग थिंजिन खिबनी एसोसिएशन असिना यानबगी सेरोन थादोरक्तरबसु ngasi ayuktiki sanaba hokiba ahanba match ta Kamekhya Pemton College hiang thangna Liberan College luang sangmambu gol ama sinoda maitiba pikhrei match asida mai pakiba Kamekhya Pemton College hiang thangi gol adu sansan oinamna sankhi ani suba match ki sanakibada Dem College of Science na Manipur College bu gol ahum amada maitiba pikhrei Dem College of Science ki gol singadu Johnson David amadi Wanglen na sankhi match asida maitikiba Manipur College gi amatangar ba gol aduna Nikesh na sankhi bani ahum suba match ki sanakibada YK College Wangjing na Binamangon College Sohongbong bu gol ani amada maitiba pikhrei YK College Wangjing gi mai pakibgi gol ani edu Joychandra amadi Thoithoi bana sankhi Binamangon College Sohongbong gi amatangar ba gol aduna Tipuna sankhi मरी सुबा मैच की सानखिबदा स्टैंडर्ड कॉलेज कोंगबना NG कॉलेज लंफेन बुगोल मरी अमदा माइटिब पीखी स्टैंडर्ड कॉलेज कोंगबगी माइ पाखिबगी गोल सिंगदु सुभाषना गोल अनि सनखी अतोप गोल अनि अदुना अभिनाश अमदी पौसिलुंगना सनखी मैच असिदा माइटिखिबा NG कॉलेज लंफेन गे मतंगार गोल अदुना जामगौगिन बाइटेना सनखी मंगा सुबा मैच की सानखिबदा मणिपुर यूनिवर्सिटी कांचीपुरना देम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बु गोल अहुमनिदा माइटिब पीखरे मैच असिदा माइ पाखि मणिपुर कॉलेज कांचीपुर की गोल अनी थांगजो हक तुबोइन गोल अनी गौन महीना गोल अमा सनखी मैच असिदा माइथिखिबा देंग कॉलेज ऑफ कॉमर्स की गोल अनी प्रेम अमदी निंगतिन दिन कामैना सनखिबनी NYVA Naurem KYSU Kairen Bikok TRYVC Ukrulamadi YMDO Harangoi Thong Sathariba Taratare Suba Mini Boys Is11 Volleyball Tournament ki semi-final Sankre All Manipur Volleyball Association gi miang makhada Kairen Bikok Youth Sporting Union Sinduna Tha Sikitang Amadagi Team Taramari na Group Mari Thongna Khaidoktuna Kairen Bikok Community Hall Sathariba
तरतरे सुबह मिनी बॉयज ईस्ट 11 वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ahanba quarter final match ta NYBA nauremna makhia team B mayang Imphal bu set ahum sino ani suba quarter final match ki sanakhibada KYSU Karen Bikhongna AMYC Androbu set ahum suba match ki sanakhibada TRYBC Ukrunna IGO Oinambu set ahum sinoda amadi mari suba roiba quarter final match ki sanakibada YMDO Hairangoi Thongna SDC Samurobu set ahum ani da maitibu piduna semi final sangkhibani sathariba tournament asigi ahanba semi final match ta NYBA Naurem amadi KYSU Karen Bikhoka sanagani ani suba semi final match ta TRYBC Ukrul amadi YMDO Hairangoi Thonga sanagani महाराष्ट्र की गोकुल भाई सोमा भाई पटेल स्टेडियम नांदेड ngasi sanakhiba match ta Bihar na Manipur bu wicket nipal da maithiba pikre Manipur na toss ngamduna ahanba batting tawkhibada apibo over 50 da wicket nipal turaga run samaga humputarani thoi lauki masigi pakhomda anisuba batting tawkhiba Bihar na over kumapal ga ball amada wicket ani khak turaga apiba target adu yauduna match asi mai pakhibani ngasi sanakhiba match asida Manipur gi Yaspal na run samaga 53 lauki थागाजरी बोयाय मखाताना ngasi oikhiba ngasagi pau amuk phangbigani Environment Directorate ki phangkhiba ngasi oikhiba ngasamari nojugi pauda khwaidigi sakhiba Celsius degree 53.3 khwaidigi ingba Celsius degree 39.3 Nuksita yaw bising manilgi sang maximum da sada mariputara taruk dasmik maripu mapal minimum da sada nipu mari dasmik tara mapal oiki ngasigi nong suki bagi sang sino dasmik kuntra 3 millimeter ni hauzik aroi pada maroi pa pau amok nungsina banupi hatpagi matangda soibam danabir court namara leire haina lauthokre Hakiba Myanmar gi Rohingya Muslim taret ngasi more phaba puraklaba matungda Myanmar gi authority da hongnabi matung inakasna khrei amadi traditional right ni haiduna lamlaki sa ujek phaba hatpa amadi yonbagi thabak asi aran bani haina principal chief conservator of forest ke angami na hai khrei ngasi gi nadi ISTV ni bijaba Manipuri pau matanga sidala sinjari meng tabiri bapum namakpo amuka hanu kurum jari